Хальхи Чуваш юнеринче Балтаевстен шемьен тюби пызык. Кел хуже Чуваш республикин тавадевишлі художнике Балтай Микуче Тимирбе шлеген аста. Мошери Людмила наци думне реконструкциялеген юнерче. Везень азаматпа атилы ывылиземде Европара бәлуелзе маштырлыхебе балырма әлгерчеш. Кел еш ширим жулытла адыл лешенче халықымырын авалхи цинче курымне кыдардаган юбаземларца этнокультура паркне буянладас енебе ішлет. Чуваш царин музейнче Людмила Балтаевын шавра жүлебе шихынна кураве учелче. Курау тілінмелі пуян дақыне еврлі. Кунда анатри, тури, анат енде жвашсен ерешпе, тенгебе, ведешіржаба, хуртпущибе кабырлатны думе. Халықын авалдан келеген өсібе осталық не балырдаган тухя хушпу. Ама, шүлгеме, тевет тавраш, илемлі хайлав жайынде. Візем кивелзе иртнеміре юлныбек мар, чаррын, ярущын, ченюллен гурынза, халхи жваш хирарымен әліхилле эстенліхне гдардашы. Тендебедан шинелзе адаланас кумылне дуйдарашы. Шкулғышын пидерди текстиль институтне вренмегені елде херін шоби, шавхулара күршиял качибе, художника вренеге Николай Балтаев папалашса бірлешмен бұлзан кен падях урухшулба гайны болечі. Тван халықын тумебек скланасы, шобах мошыры сансыр бұшне шакна нигамда тумаш тесе хистенінден бұшланнымен. Кенегесене ұшса, тепчезе, шақсене тумзем тума бұшларым. Малдан кебезем жилерім, балақ олчын түрек пулмас, она он батне чодым нумай керлі, варанде кебезем, ондан шақ хушпу, тухязем тума бұшларым. Ай, пулдыр ханде деземар, тепрен чуғышла, завыл бұлдыр тербелі, козықлы, тыцабықма комылы, ябалазем бұл чердесі тұрышса дуна. Людмила Интереге мошырыбе ывылесем. Шавынбах вылхойын хайлавесем бірге шемье әшедет. Кабырлы қадырлене жүхне тимір е кеміл байызыне аршинсем ұсталаса барашы. Адизене шагыше мін бідікренші біштарына. Адиземде шуралсанақ ашамышне пұрныжа врентме вышланы. Тепрендегізіне кайсерен юма халаппа, хамырын сыпка юрісембе шивіртарса ерастезе Людмилан халық сымақлықне шігілдеме девіне. Візем вара тірлісін арзем шуратына. Шавсын арзем халі ұстажын аппликация мелібе ұсталаны панной үгердегізенде. Нумай бұлмаш ывылі авланасы жінден білдернеде, амышы коллег пулдарулы шыравне бұтына. Атилына ятне гура тивишлі чываштумебе, хамыр ела ергебе туйду забаны Балтаевсем. Бұл маған балақ бұлны тұқияба, шарқы бұлны қайран едерінде туй бөзінде, соғындар хамыр ела ергебе тұшку. Качча шубыры жинже пурны шивыщи, ун жинже ылтын ымырткайы ками, сыхласа упраса дыраган амышы бек. Кинен думи жинже де кашне ереш пілдерішлі. Чвашла иртерне дуя интернетра гурсан, чилай шамырк интереслензе гайны. Людмила батне канаш сыню итма, туй думи жилеттерме келіні. Туй бұлзанынде, манды жамбекте ерех туй иртерес келечі. Курава, школа дезейзе гдарсасын, енденде шак пәжіг ажасым, хоть еге вижу юма хамрыне пәлзесінде, еп шулап шактенде бұл ребулад ыры жеш. Шамбада пирен бұлны пиді тивішледе пуян незілзем. Везем пире парнелезе варны пиді тивішлі пурныш. Шак пурныжа пирен, тивішлі жайратыса тұрза адаланза, малаллада шамбек пурынасты. Везене никшанда манзагаяс марчы, манжан дезесін. Вол пирен чи вайлы пуянлық. Ентенде шак пуянлыға ебір упраппыр, ебір халық пекшер жинде пурынатпыр әмір, шапла пулдыр. Чувашьянгыларым вали Марина Корягина, Наталья Егорова, Владимир Синдеев.